hirap sinunod kadagito Yesus na sundiho halos sundiho no kitang balut Yesus kasasalit koromo mabuli ay sokoliwan sinunod kadagito Yesus na sundiho ay sokoliwan sinunod kadagito Yesus na sundiho kadagito sundiho di Yesus. Kaya sunong kasuabon, kumadatid insanan, kukura tabar di bayno. Iyo di buat tahun-tahun to kanad anak kapagyampay dat kasuabon. Puji Tuhan, tuhara kasari kasiwatan dati dat kapagyampay. Kung sikaw nagi dat sa kadung na kayo, bisam dat nauru na di langad. Haro pira-pira pelajaran dati dat anai 8 hari bulan sedopon di hari Sabat ano pupusan nga umbalan ta kayo mo magsagusad sentop bit o rikot atak pakatilampus kanaw misisa takod iswang sambayang kinarahingan iswang kerajaan surga kung sikaw da sabon na bayno kanu dia hayro kapag yampay maya ditit kay sisan na sumambayang dadam mo tayo patilampus itit ay kay sisan iti nga may alumi sa piramutan inagitaw mo dan dahay maya ditit panambarasan nga orikot manahakdot kasimbanan na rohani kumadahay. Kung siko tumanahak ka nagiso kadung kumadaho maya dat panambarasan iti gisambot kanwe hay dumagihup mangintalang mangimbulay danunuhot ay tamodanud isuang dot ay awayaan do panambarasan iti. Tinasambayang dahay isuang ran Yesus. Amen. Mantad ko at ako nakapagyampay di ko ni habom anaro di ba na buli bagi obiani sanga daw kumano pa nga borosan na po jam 7 ay tulo na po panambarasan dati kasuabon ba no nga amu osorob miyampay dat mamagusat timpu may dati ukabay iswang ga Daniel kitab kumutalu ayat kadua na hopod ang mapat gisam dot talo na hopod hinggad ina pwede panambarasan din nakatalib nga nailaan dati dot sayra na po dot numanilo pasubo dahirid dampuran ina po imine po pasubo dilo nga napatay kinolosuo idi tapoy nga sayra na po nakasubo yolo ina po di raja idi nga nokoing kakatisyo nakagagangisyo tungagisyo boros kumadit pagaway daw ako ninangku ko ina po inuman dati patamod dilo di nga miyampay do paingko gosolongon diolo yelo po di nga talutulun simbar na po dit kumadi raja nga otopot ka nga haranang kudit apa tutulun do kito kumanaw panaw miyampay dat ay sa kantob dahilad pintangan da tapoy
Amu yelo alanuk kaapat inapay kaapat idi kakitanan po nga miagalat anak dewa. Mantad ko po na kinarahingan na po dilo nga ipungaranan da dewa. Santab na po di okikito dat miagalat ikatumbayan dilo nga dewa di pamarait. Miagalat anak dewa. Raja Nebuchadnezzar mangimuay gisang maminesyo insamok gisang may milamilad ko insamok. Simbora si siyo kumadiolo Sadrak, Misak, Abednego tulun da kinarahingan saliwan ko rikot ko dhiti. Saliwan na diolo da talu mantad hiri tapud di. Ino padihit wawayon ngay para wakil raja, para penguasa, bupati, menteri, rinumi kata tinumimung minangimuay diolo. Hinggad ino pa itinan diolo nga amu nakanda tapoy ay sa kamunda nalanuk amu na sorob. Mantad ko tabuk pia diolo, tabuk pia hiti tulu, teko hulu. Santab iti hulu tinan. Nga ano sorob. Ay so nakasimban da nunununo. Kasingudan po na sorob nga amu. Ay so nakito diolo. Tok. Ino pa'y antakandit o gumu pa suwang talon. Orikot nando hit harumatugan mamilaso idi nga monuno nando mantunuay. Man nando tunuay ongo kungkung ko itong palanok itong paus. Ongo tambang nga tok umbal po mo ginaur. Ayla ani asingud dati ti komanda na tunuan. Megal ko tabuk dati. Atunuan da tapoy nga kurang na di atunuan da bay na tu kogumuan da Lampung dati nga akon ko'y tapoy ilola tirik salait nga kogumuan da handphone na salait. Jadi ay sa di komanda atunuan. Hara nagi tambalot tet minoboros sayrad oray tanlo tabuk. Tabuk iti nahuluhot abin sorob kapyo. Sayra na pakagyari rumi ko torogon. Mangutos ka tabuk no, mantunuhay. Tu kasingud da pakandadit. O tunuan na tabuk idi nga, magidu ka kay rogon ka. Say do ko mumbal ki. Tok umodo si iyo di harorogon rumikot. Ano di harating po mangutos sa tabuk, tunuan na pakatutulo. Magidu ni rogon. Okay? Insan ta daw, rinmi ko ti hadhilod PLKN tuwaran kay hila sa mga katalibong idi. Antakan harap ako mo na PLKN. Kori ko ti hadiri nga haro ditit piro tulun ni 2 tulun ka talo tulun no korikot ka daw. Mantad ko iri ka tumbayaan diolo. Minay di suwang dahirid kawasan di PLKN tu harati sangulo na adi asa nang kaboboyuhon. Iko mo yan dilod ay haro di minay suwang. Rinumikat dihit numan udaro dahiri. Di siya na po tamadon nga may pangintang di kawasan ukukuro. Sayra na kagadin na nintan nilaan nga haro numotipay ka ka. Jadi mantad na nilaan pinapaharan no di usaha dot may di papaharod akan baka ugadan rito di bogi perdamaian pidamayan may ina ponday paingyan dahil di nga ando may pangasaudit
tanganak nga dahir PLKN. Nga iri di lo katumbayaan. Kang kun ditambalo tom tuhar na jadi nigitigitan mo. Ipikandai-kandai aku di kailam nunusuang iri na matuhit. Gunon di lo di papaharad perdamaian. Kang kun ditambalo tom modosi kay rogon nilo. Modosi kay rogon nilo pikandai-kandai lo pigit-tigit. Pengkur ako to soro modosi kay rogon. Modosi kay rogon dot it man ngay tutuday. Hari orang ako sayra no pod nuri diit modosi to korogon tay ko imiagal li haro tamburi korogon muy pagano di gaharo man tutuday. Tu podosi rogon ka. Modosi kay rogon. Doho na po panumbaya nom ay. Nakura dito modosi rogon. Nudi podosi di rogon. Sedangkan dat iyati pia katulun nga modosi. Nudi ka kabasog-basog. Kumuan ko na paditya di nga ay. Tulun po nga modosi apalagi rogon kata sorong ko. Jadi kakitanan ko pa di nga akon ko minonguga diri nga papaharod ikamoyon dot pibabasan ko madirogon. Sera na po kapibabas. Ano, day siya mo'y pagumpuong. Aras ang ulo na tambalot ay hingga duo na ila di paingyan dahiri walay. Misusuay katumbayaan. Kadi di tambalot di panahak ko di dat ababasagi iri bo. Ababasagit okoro kasyo. Lebih kurang 1 inci persegi. Mantad ko osomo ko wala diti sa asaro di muli. Nga kadi di asaro muli. Sangulun ko na punta diti manda tutuday ti mangugad dorogon. Uli na diti tambalut tat insan tutuday na siyo. Tutuday siya tatuang hindi nga pilodopo no gid ibegal di haro tawayo moy pangonsit do ka. Pilodopo no gid. So ira tutudan ko okon no gid haro rumikot kasyo. Katumbayaan no po dati nga santob no po di harad ti pamagunan. No di po da si rogon. Okon ko po da si rogon iri. Ino pa katumbayaan dati nga po da si naporogon nga kuwasa da kinorohingan. Monondig to ko pia ruhani nga ay hela na malobi po ko kapali rogon ko yati. So kira na po monondig to ko mangugad rogon ki. Pilion dati it kompom bo apal tay ko sekira po harobuk nga mintangan ko pio. Silap pot irak-irakan tako nagidirogon na kapal na LPMI. Ponon di gadid LPMI nga dudu na di nga irak-irakan nagidirogon ay piro no linay di LPMI ay kapal ka matud dirogon. Jadi ilo na po tutud-tutudan nga no di po da si rogon dat ihati piamon tutud nga takoy mo dos Komo pa itong Pinay nga miagal po ko it modasi ka no porogon mansurubay tabuk kasingu di magidu isyo ka ay say katapatanid di modasi ka no po miagal harorogon tutudan na gaharu iya po nga ay modasi gaharu apalagi rogon jadi ilo no po kumunda kasingudan nga okon ko iso kuwasa muntok kot ay iyati mangugad dorogon. Ilo nagi kasingudan sayra na pod intangan dati lot ay nawayaan nila talutulun nga iti na po kasingudan nga iso nagi kadawhot ay pinaimpahan da pangintangan da paingkuran ang ku ikuwasa da kinarahingan maya kumadelo antakan hindi. O kukuro kasingudan to katidon do. Ongon sa donsod ko it
oroh na tulun do kasingud ko, haro kita kud minyak wangi dahilad paping iklanan dahilad Facebook. Kapag maguno na pakagati kusay nga, tukom akuntik kapati sumandak ka, topot ka rin. Mumbal nga dadi mo maguna dahara ko pete digi. Nga, ino pa kita dati right ka ilo kasingudan da kasuabon da bay, no? Nga, minangigit at pangintangan, da hare na angkod ilo na padinga na sorom. Na kito, na ilan dilad, kasingudan pa nga ay sa kumundo na tunuan, amo na sorom. To, tabuk ay sa kumundo na sorom. Amo pa yelo na kasaliwan, hiripod sa panaw-panaw hiri tapuy kakitanan, iraja no kasyad dilo. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. No kitoh din ni Bukanizar dat inopohit orang kuat daw nga ay napatay. No kuroh na gidilo tu inakasuboh kapim napatay. Loho siyo saliwan ko ka. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Irin na din numani dilo parisawo. Itang tabuk. Ay lanam orang buk ganggut kapain ko ganggut. Ganggut tapos sanga daw naging nga tok aparad na sumuni. Rasuk ay so na sorob. Ay so na sorob, ay so kumuno na tunuan. Ay so na lanuk. Ayat kaduno po dumwalo. Poboros na din ni Bukanizar. Karayaw na kinarahingan di Sadrak, Misek, Abednego. Isiyon na pinaparikot at malaikat daw, pinapaido di titulun-tulun daw, inagiit hinggat iyala no pati nga pinapailik katumbayaan dilo kumakinarahingan, sinumap do boros do raja. Nogi, pinapatahak ko tinan dilo, kakuaan no pa nga amu iyala mamarayaw, sumambah da kinarahingan dat suway hinggo pia suway ko kinarahingan dilo. Tokoy. Ako kurah to kanadad miya galilo. Kawaya to kaputun miya galilo. Nga kakitanan no po doon ditong pinayom. Ilo no po miya galom. Hanya mimpi to ko po. Iboras ko piola. Borosan ko hanya mimpi. Komon ko no po lod hanya mimpi. Nga asaru to kay kapurimandat miya galid dit. Arwa lagi namo. Montok na po do kayo dit ay waguh po natong kiadan dot ay ahli keluarga. Nakawaya di ti panasakit. Bansuang na ti kamundot ay COVID-19. Mimbulay it monopot ko piyo, okay? Mimbulay ni ginawad haro ni kapuriman nandat or wala ginawa o sindualan. Kaimbulay iti palajaran di kasuabon di bay no nga mimbulay ginawad miagal ko orwol nakuro. Amuhat ta kanondo. Nakuro yelo da talo tu na kaido. Nakurahit ahli keluarga imolohing tanganak. Nakotongkiad. Nayay to kana simambayang tinumangkiad di kasari. Iya dihituhot inapahit o kita kud kasana sini habarita nga Siti Sarah di Wago-Wago. Siti Sarah karid di. Ay sa nang kudihit it nur kasianan dahirid di.
haro tanak tokoro. Oi, paingkuro doko keluarga ino kotong kiad. Tumbano kud harohi minai PM kadau doho dat pengka. Tumbay ano kumimbulay ni tuhot at nakurodi ka. Kaswabon na ba nga kaimbulay ay dati lohodi nga imbulay na kagwi tarulo ginawod. Nakuro tu na salamati lo talutulun pinopo kita dahara kuasa. Nakuro dit keluarga kumiagalin di. Harana itu hotet di. Nga siyaw do kayo tu nakawaya do miagalin di. Agumu na ituhot do kayo. Agumu ikakausan te kapaingkuro nga pagkiratan na ginawa insanta daw asimbarik kinarahingan. Asimbarik kinarahingan ni tuhot-tuhot nga dati. Haroh panangkulad timpo tarikat. Ilo namuti tuhot dati lo. Doho no potasorogi nga miagal dalo at manda kinarahingan da timpo dondo. Iti haro panasakit. Miagal na dalo man. Ada katante ko paingkurang ay sa nunununo. Tok may toko sambayang ay ko. Sambayang ay pagiuhupay dati minanambayang. Suwab katungan. Kolingasay. Iyo dadi dahad. Iyo atumayan ako. Iyo ko nga. Iyo dadi dati asoro. Miagal dadi hipokyon dati. Nga nakuro. Magyati ito. Ko kikitanay na po. Monotos tako sumambayang nga. Miagal didit. Amoy haro ako po. Iyo dit. Iboras ko piyo. Miagal didit ahin ni kinorahingan to purimanan dati. Gisombo mo boros ako dahar nangkud itino pa nga ujian da kinorohingan. Mongilod sangkuro nohot kagirot ta iman dati. Mumbulay ngay ni tuhot dati megal paguhatan gumumu at tuhot dati. Akon pa din na mbulayan lohodi. To. It kumonto kod palad ka ki. Nga nuno kadiraja ni Bukanizar. Isiya sendiri nga minagakun no kadaw. No kuroh tu no koidu ilo talutulun. Kano po siya? Isuang dat ayat 28 ho di kalimpupusan. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Ipinapatah ko tinandiolo. Kakuaan po nga amu yolo. Sumamba da kinorahingan da suway kay kinorahingan da sambahon diolo. Iraja nga magakundat ilo no kakuaan no kuroh tu ilo no po nga no koidu. Mantadidit ay tapoy dat numandiolo posikito ang pinasuban hindi talutulun. Iso na po ino kita diraja dahiri nga it kogirotan do imandiolo. Paingkukuro no kagadiolo di pelajaran dati di gulo. Sakira na po pwede ni hadi kinorengan, koidu ihay ka. Nga sakirad amo. Ihay na po patilambus ihay o girot. Ay ihay sumamban na kinorohingan. Sayra na po no kasaliwan nga numandir iraja ako no. Kakuaan na po nga iyolo na po pinapatahak ko tinandiolo. O tumbayaan kumakinorahingan diolo. Amu nilo sumambak kinorahingan dat suway kay kinorahingan diolo. Ilo nunot mandati onuo da kapagalan dat kaswabon na bayno. Sakira na pod gumu na motikes di kanihab gi. Ako na pasilap nga pero ready. 1991. Iya di kan 19.991. 19991 dengan kematian 200 piro kepala 2. Ilo piapa na sakit nga manto ko no po baraset yun dila. Ay lan sakira nga ikomondatid palis-palis kadi dan dusun da kaubasanan ki. Sakira no pod ada katanom tokoy.
Akan ni kapakianuan dati lo. Nga sakira na pod ada katanam sumambayang tako na pod. Ay lan ko mila kapapaydo nga sakirad amo. Gumirat ako no matiti kano pagyagi. Kada tako no pahayay. Sira do no kotarimo takod kinarahingan. Menerima Yesus Kristus dat it juru selamat pribadi. No kurari di sayra dat mimpay-mpa takot ti kamundat kalimpupusan da surupu, kalimpupusan da kaposyon. Sigog kadik kumaus. Hinggo kono di kinarahingan ka. Nga kada to kono may pahayay. Sakirad palis-palis sa adakatan. Pasandatan na pulat paingkukuro lapan dirian dilo. Ay lan ko mila kay mamolingos nga sakirad amo. Ginaw ko na po painggirot kasari. Apatay piya, kano po giya. Uran po ay irin ako piyahot. Ay nuridi pawayaan na kinarahingan kumadati. Sayra no po damiya galid dihot. Ay pandirian na tangawlun ngay. Atumbayan takod ina po hit nakopagulo kumadati nga sebagai sangulo no panano de kinarahingan mo edad haro dahi kasiwatan no kayakinan dati dat yolo no padi nga nakay na sambayang antakan dat no katagwang idit panasakit. Iri dahit kaginawaan dati. Ihati mo diti kada borosod it sangin bilang ta kumantada sakit to doon do. Right no pa kay ti kampo kondo suro po itong Pinay. Kadang-kadang lumaang to kono tukad hiri-hiri no. Kada borosod ilo no hodid kipanasakit to osomok mantadok kapatayon. Tikid timpo osomok to kamuti ti kapatayon oy. Paingad opsig kad at tilambos. Kamunda ay sa pagandasan dati ti. Right ka iti kamunda pinuhubo. Jadi kamunda po nga akon ko ilo no sumakit ta timpo doon dohat arot ginaw ti ihati nga sambayang po dati manto ko no lot igitan to ko no lot pandirian ilot paingkukurohot koing kokoton do ginaw di lo. Oy lani dahay poy milo yahay poy duon do kinarahingan nga sakirad amo. Ginaw na pa dahay poy tilambos at ogirot kumakinarahingan. Timpo doon do ay lanto kay ay lanto kay ihati na po tim sa hirayra nga olohok kinarahingan. Nga paingkukuro na pa awayan dati. Ihati na po nga pati lambus takod ogirot do mangigit to kinarahingan iswang na kuposyan dati. Nunudi kinasunsudan dilo. Ay, yun di ni ba mang kuli ba no. Nunudi kinasunsudan dilo. Ayat kadun ho padam siyam. Mantadid di. Popasaliwan ako mo tidid ay 40. Da manikid da patulun mantada nuno na patinaru tay kaboros. Ipapalambus at pangungumang kumakinarahingan di Sadrak, Misak, Abednego nga man mati pimputulay liyaw kaki. Nugadi di pancong at dusunay. Man hoholo o liyaw daw akan dipenggal-penggal. Dipenggal-penggal pula nga longodon na bodila tilo. Man pimputulay. Kanto. Dipenggal-penggal. Inapanda hiwalay daw nga man hiyaso. Kakuhaan no pong aiso no mati kinarahingan da suway ikano da papaydo da miyagal diolo. To. Iraja nga magakon. Aiso no mati kinarahingan da suway ka. Timpo ilo pinapasaliwan ni siyad arahan dat kada ko no mangumang. Kumono pala itong Pinay nga mantad din nawayaan di Sadrak, Misak, Abednego no kasaliwan na arahan di raja dat
ringkas na pula dilo nga bebas beragama. Ay so no kantob. Bebas beragama yulo. Bebas beragama bahkan isay na po mangumang-umang do kayo man pimputulay. Walay nga man punso, man rago, koroton. O kono koroton nilo pimputulan di panggal-panggal. Miagal di kayud man pimputulan. Soran ni bani man na suduan. Pulasan. Pulasan pumagyat man koroto. Akan na ka iri. O natari mo diolo. May na di diraja anuay kedudukan tinggi kumadi Sadrak Misak Abednego dahil wilayah Babel. Iri di titung kapi raja. To. Insan po kago kadimong insok. Kumadi wawoy on ngay dati. Teko, isa ito ko no po. Isa no po kakuhaan dati moda si dat ay monopot right kay iti tulandat nga moda si tokod patamon. Moda si tokod patamon na karaja. Ay nangko. Ya di marigi. Kakuhaan na pod. Ay moda si tokod teko aga ta ginawa dati megalit jadi moda sino bori bogi dot bertegas tokod right katulandat pinsuang nati kamon na karajawan nga moda si tokod patamon na karaja iho nga yun poda si ko nga pengkuran ang kunawayaan lo talutulun nila natid ilo no pula nga orang pintar sayra no pod nakanwi danilo pinapasunod ang pinaparatid dinipi nga minakiano hidanilo ilo no pod talutulun nga angatan na gidad iswanggat ay pemerintahan nga sayra no pod nakawaya ilo kantakan the right ko pengkuran ang ku integrity pendirian dilo iswang kaugamaan nunudi nakatumboyo okon no ko rinayo di raja akinorohingan okon no ko numanilo onway dat ko istimewaan bebas beragama ponoy ko pakago pangkat tok jadi ino pa ipoda si dati dat sakira no pod ay monopot tokod iswang dat karuhanian nga patamon toko karaja iri poda si dati nga intangan toko no po ilo talutulun say ramino no pot ilod iswang ko panunudan na kinorohingan okon no ko pinatam nanuan po komondo bebas beragama lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Misak, dan Abednego. Tok, ano di numan patamo, ponay ko nagipangkat. Nga, ilo nga hanya mimpi to kay. Hanya mimpi to kay kadaw, dating pudon do. Atumbay ano kud hari ipagilitan dati, dat sayra no po mo, no po to iswanggot mamagampi di titulandat, tadaw sabat. Sumak to ko di monitor iwawoy on ngay kari ko te pengurangan calon pertama isay iya calon pertama numan patamo mantad kasi numap ko right ketulandat dibuang kerja pengurangan iya calon pertama kan kaya deh sakir nupod kakatam umang-umangan ke dit kombalutan no ko diletanya ka kinorohingan ka ko dia molaikat ka na mumang-umang hari mangku mangilag ngay dia miagal mo ti di awayaan dati iri boy kamuan ko ay hari timpu-timpu dodon do mangigit ka na ditulandat kadang-kadang kakacewaan ni mangku awayaan no katam ka na karaja monopot kod amoy paparisan na hari sabat
hingga di kinatutukan no karaja nga anak ano tok olumisa di kaputusan nga satu kali dit papariksaan no nong giris no nagyadundod di muit kari di hari sabat ako minang di alaku satu kali di hari sabat it subject exam last semester BM ako minang hingga po di pakayaan intalang o gidihit kakacewaan katalib no po diri hom iya no po di nga kano di atumbayan na kinorohingan pengkuro diri tiyad sakira no pod kadit mangusa sakira no pod minonopot ka pasalatulandat katam kakaraja kaputusan no nga pending adi olumis lumomok kano pod iswang rohani kamuan pa nga ina pa imano nga hiri no pasal hari sabat iti no po iman dati nga okon ko hiri no sakira piadet ako idu tay po paingkuro nga manto ko no po tilambus sa ila iman di lo okon ko hiri no sakira intangan to no pagayit iman nila talutulun nga kano po di lo oy lani dahay milay kinarahingan na po pwede dahay ka jadi dati da iman nga hiri ko basan iho nga magapuna ko iri no iman ko sira sumakit haratong paruruol patumbayaan ko papaydo ko kinarahingan ka hiri nga satu kali nga ay di pinaydo hari di tiko mo nakapatayon na itong ahli keluarga sumambayang ko na it paparisan nga akon kari sabat sumambayang ko na ay may kapakibanarit manager pa yung kampoy ka satu kali nga ay sana no po nga gagal patamo karaja muratag no di kamuratag to kono di kamo no po nga hiri na iman dati man to ko pati lambusa ila iman no kakago so kiro piad ay hay po iduon ila ay nad ay hay sumambandarat kinolahingan no ka jadi ihati nga moedad irihi katumbayaan dati iri igitan dati so kiro piad ako katalibitit masalah hari sabat patamon ako piya karaja nga atumbayaan ako iya ni kinorhingan dat apatut te igitan kasari kagiya jadi katampian sebab dat tuman udah kinorhingan ino po panumbayaan natin nga akon ko gisom na di katam poing kumano po nga nunuh piya ka jadi nga saya tetap ikut Tuhan ya di bodilo bo koidu kaamu atumboyo kamu putulan na liyo kaamu inapohit pendirian dati nga kita tetap setia kepada Tuhan amin amin naman lagi nga doon na po iboros kapim iho nga ay tok kadido ko agaga nilo agat mo tilo itong Pinay ngano po di mangusa kada boros sa ila hidup dan mati takanon nagi kadi digulod digi takanon nagi nga ata ko nakala dawlo nagi di katagwang ka tilo to koy nga ilo na da kapiohit umbalan na dati dot popoy magon popousa popoburu iswang ko posyon dati at tumbayan ako da insanan to ko na pati nga ikomoyon dot borosan to ko na pod ang alamok to ko matiti iho nga ako magakon dot ako daw pendirian ginawo ako magakon so kira na pod ano na tanak no tok
Poing ka no di pisau di. Tumanod ka kaamo kam mihadihad. Tihad gid di tanak nga. Ino po'y ginaw no nga aguyo no. Daulo na gid ko piad. Rit kamong mangkagi. Kamuan ko no palit ang piday nga. Moy toko dahadat iti no po katumayaan po nanudan dati nga korikot tokolot. Amo piyayahay po'y duon nga anay hay sumambanda kinarahingan no ka. Sa kiropyad kad email bon na sumambayang. Sumakit dila sumandak ko Tuhan nga. May na siya pwede. Oy lan ko mila ko po pwede ka. Nga no taputi sambayang siya. Nga sa kiropyad ano pwede o gumo pa isuay. O gumo pa isuay kamato siya. Ano pa siya pwede nga asatya ako kumadya. Kabagya. Yan di bagyari. Jadi iyati sa kira atapot takawaya takot ti kamundat kayong garitan. Payong kukura kapiad yung mangilag. Nga ilo ni sambayang dati. Tumbayan ako mila kay popaydo. Nga sa kira kaduhong kad iti na awayaan ko. Tok man pagyad saya setia sampai mati. Nah. Manta ko na day monopot. O tumbayan ako okon ko asonong ilo. Okon ko calang bukan calang-calang urang kanti don malayo gi. Okon ko calang-calang ilot ay kanu da tumali bilo kantakan na miya galilo. Nga irinod makiano to kanod kakuwatan na kinorohingan na tumuguang. Payong kukuruh nangkod ay ilo na po nga tapot ko piyod ano dati da mangigit. Ino po hit pianda dan dati. Nga iti na komondot anaman-amanam. Timpo na padandam ilo na komondo vaccine at pakaitan tamo da tulun da anaman-amanam. Montok kino nga daruman ilo na sambayang dati. Kada to ko podasi, nudi podasi. Iti na po awayan dati dondo. Okon po ko miya galilo na awayan nila tapoy. Darum mogi nga to kada ako podasi. Dondo na po tim makidarum to ko. Sambayang mogi ya. Sakira na po iti na po pamadarum iti nga milad po paydo daw mantada sakit. Nga kung sikaw. Nga sakira naging monopot ko piyad iti ni anamanam. O nuwaya ko no kukuwatan na tumaguang gisambya kapatayon kagya. To. Sa kirad itama kidarum, moed it ay sa komondo bayos. Ako mo ti di at ti kinarahingan makidarum nga sa kirad ada katana kulo pa na sakit. Gisambya ti kapatay nga ako tumangkiad mantada kabanaran ka. To. Uji Tuhan. Yun din naman to dadi ko piri. Nga yun din na dari bo. Moed yati no po nga isiso daginaw dati. Isiso ko tumbayaan. Isiso ko mondot koing kokoton dati. Isiso ko mondot pondirian dati. Right ko tumanod to ko kinurahingan. Jadi doon no po pagakunan nilom kapurimanan ko no po tit iman karuhanian ko dendom. Gisom no lot aylan ko ipapaydo kinurahingan ka. Gisom mula doon ori ko ta opurimanan ko dondo. Nga ino pa dadi hitamo dan dati tinga rumikot ta kadadi lot nga ilharo nga sa kiropiad ano yahay pwedon oilan ko idot ay sa kiropiad ano yahay pwedon nga ginawa no pa dahay payingigit kasari dia gisambot ti kapatay na sa kira no pod otapot kapiad anaman iti darum paingkurop ya katutukan nga paingigit ako dia Tuhan gisam ti kapatay. Wah, okay? Ilo na laman dati lo. Paingkurop ya bantalan dati nga maanto ko no po. Kada no didit ay so no po dodo si
kecuali gusawan tasu kada hari rasuk kong piwan sa natulun dati adi kada to kono hari kecuali setia kepada Tuhan kecuali kada daharohit nga dikecuali haruh panangku kapilo pantamangan da kinorohingan do miagal diolo da timpudon do haro tu ay so pinorongo ko piyakod nam ko basani bugyad inapohi awayaan dati nga miagal ko sayrad hara karajawan dati sigag kano po hom kontok to kunod it miagal ko kasindualan miagal ko managad do kayo sigag kano po maratuon ho gapud irad no longon aruhay kano nontok nukano oy nasip po hoy mimbulay nagiborosat oy nasip po hoy ka miagal doho di songkaniham ongay nakaradya umpay kukurah ka pero ito inapohit it wadan ko gundok kiridi kokis no kontok kodhiti tikiray isa mo kayoon ngay kuno did hararha kayso ginawo nasip pohoy nasip pohoy ka mangigit ako no korita aruhay no kalanggar accident ino po'y ginawa nuno nasip pohoy mimbulay na ginasip nga ino po'y panumbayaan dati nga irinohit pangintirungan dati na kinorohingan miagal na diolo tunintirungan ato ko piyapi na kiano om kakita na no pom ilo nga ay sumambayang got ay say kamondat pagiuruk-uruk na diolo om sambayang no sebelum mo pinatam nga kadi diolo om raja kada pa patamo sumambayang pa ay say tiadi pinapakita na ilad pa yung kukuro pandirian diolo kumakinorahingan ay say kamondat kasaliwan diolo mantad hilad tapoy oy nasip po tu ato ko nasorob ay say tiadi kamono pom santab no po dit waya ko po siyan dati dat miagal ko ihari ko mo dati nasip umbalan to ko na popondar puji Tuhan nentirungan ako bay no ka puji Tuhan okon ko nasip pohoy ka katumbayan na pa datim irine pangintirungan na kinorohingan harus ang ulo na taka ako dat kumbalot literature evangelist di 80-an ke 80-an tumbaan to kon itinopot ay LE ngay nga gumo pangalaman dat arrive ka pangintirungan na kinorohingan kakuhaan na pa nga mamanaw gya hitugas insan ta daw panahan na dilo dat karita talutulun onom ko ako di asaro kopi 5 tulun ko 6 tulun ko 3 tulun o 2 tulun siyo 2 tulun tahano dilo isa kayon 2 tulun yolo nga undor ngo higaribar kasyo minintang git it minibus daw haro 2 kusung nga mandad ko karitadhi dahuri ka no kuro ino pa ino kita siya nga taluyala tulun adi arum pa si tiri ka Honda 2 kano pa dilam atumbayaan ni head ino pa ikatalu na kita di nga malaikat to kinorohingan ipanumbayaan dati itong Pinay ino po hit moningolig dati malaikat to kinorohingan hinohim miyampay dati nga haro timpud-timpud iyati it no kadidam malayo menafikan menidakkan ipapakamuamu da sangkuran ang kuot kabontugon sangkuran ang kukuasa
kinorohingan ko dati. Iya di bari bo. Okon ko inasip. Okon ko inasip ako mo yan di. Kamano pa nga pangintirungan na kinorohingan ri. Nung kadira Raja Daud. Okon na pa ka kinorohingan at kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia ni walay. Ay say guna sa kirnapod akon ka kinorohingan naman tamong, ay say guna di security naman tamong. Sa kirnapod akon ka kinorohingan, ipiyahito nga SGR nga ay say kamo yun. Sa kirnapod akon ka kinorohingan, ay elanam nahay to kono ti pamagunan. Nga paingkuro pa yang hari ga katongkiad. Ino pandi katongkiad dim kamoyan na dati iti nohot akibat mantada dusa pamagunan. Ay siyaw did haron nohot kagalagal lo ngaran nga ako nabuti ko ngaran ako mo nila. Puji Tuhan. Sayra na pa kawaya to ko kantakan no nuno po nga ino po Columbus dati nga. Puji Tuhan. Nintirungan ako ni Bayno. Nga sorohon na dati. Harodi kaguti kamoyan dat berserah kepada Tuhan. Otopot nagi berserah. Nga opor luto kadahara usaha. Nunuha usaha ilo talutulun da berserah kumakinorohingan. Pinapatahak yelo dot ay iman diulo o girot atatap o bulugu na po iman diulo pinatahak diulo kumakinorohingan. Nga nununang ko usaha diulo. Usaha na po diulo patahako na po diulo tinan diulo tutudan. Iri no usaha diulo diri. Kamu na po nga hari penyerahan diulo kumakinorohingan om nogi ketetapan ilo nalo usaha diulo antakan nilo. Ano milo magidu manangkus hingga pakayaan. Nga penyerahan sepenuhnya kumakinorohingan. Kamu na po pasarahan to kakapasiyan nga ino po usaha dati dahiri nga monopot ako nakapiyad ako nakoit mau ka tidak maju ka hamo hari gati di ba i opiduo ginawa dati hilo na irine momon said iati na po nga miya galidit pengkurya diri tede i ko kiri nga akon ko kanan nga akon moid ino pa usaha dati nga monopot ako patilombus toko dot ogirot kumakinorohingan. Kada ada boros no. Nu kadira dyan ni Mukanizar. Iswang dot ayat 28. Dan yang menyerahkan tubuh ilo nolo usaha dilo lo. Okon no ko boros. Nga usaha no ko dilo gisompiad papatahak ko tinan kasanggup yun mentok kinorohingan. Puji Tuhan nga irini kamon ko itong Pinay o kanimati ka aga-aga nila tok agat mutilo-tilo nga mahito ko no panatasayad iswang nakposiyon dati moid ino po hi penyerahan dati nga otopot kapiyad o girot kumakinorohingan okon ko iboros no okon no ko boros dati nga miyampay nagitit tinan dati patahakon dati kumakinorohingan isuang na pondo borosit o ribaw nga sondi to kono kumakinorohingan ino pa'y panumbayaan dati nga isyo no mati ibon tugon dati ikanu do popoydu dati mantadet kolomokon omnogi ikantakan dit mengimbulay o mengimbayat do kapasiyan dati kumakinorohingan maydot kanom yang paito kakago di Pinay Konsikahan Production iswang panambarasan dot pangampakan kaswabo na bayno. Pura dilo to among ni hoy.
kinorohingan no sondihon dati kada do boros na dati kamay to kono patahak ko okupasyon tinan pia dati pinuhobo dati kumakinorohingan. Magsusuay at tapurimana toriri mo ito sinuwan kadakatong haruson lihon haruson lihon nong gitambalut. Ano misis at akad iswang sambayang. Kinorohingan abantog iswang kerajaan sorga, kasuabon diti insan po doon si kawiyahay tu nakawaya hiti panamara sanda olumis. O kono ko olumis donorong udahay nga ikatumbay andahay nga sinumunih nogi nakagirot mantadet panudukan dinawayaan nilet pananud no dilay. Iyahay datimpu dondo maine hay uhupay may dot itinapot panumbayaan ng pananudan dahay kumadia nga agirot miyaga lilet panumbayaan nila talutulun. Gisambo akon nako pinapaydo dilo mantadet kabaling kahanggot kaposyon nga nakano nagida pinapabantog dia pinapay sawat det kaposyon dilo. Timpo diti Tuhan yahay nga gumu nagi tawayan dahay det ikantakan di milad kasindual ako pasien dahay paingka nagiti panasakit timpo dodondo paingkukuran na pot atagwangan dahay gumu nagi kasindualan da ginawo mantadit kinatangkiadan det kambalutan keluarga tanganak kinaruhangan nga may na dahay anuay ginawd ito girot gisampay kuran na pot awayan dahay ginaw na padahay isiso dat poinsondih kasari payingigit kasari kumadia. Tumbay na head akon ko agaan niti kantakan iti nga may nehay anuay sa kadung gisambot ilo na day gampoton rikoton dahay moy nuno na pay away andahay nga patilambu si head og girot kumadia. Sumambayang nga monto ko insana ni kambolutan iswanggat kasindualan na panasakit nuno na pay awayaan diolo nga moy ginaw na pa diolo samo kasari o girot kasari kumadia. Kung sikaw tu hinakamyang pay dahay data daw dubay no hingga na po rikoton dahay nga hinakamyang pay dahay isam dat patilambu si hekanud papaindalan na palayanan kumadia. Tinasambayang dahay iso ngaran di Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati insan po dot ay iho tampinay libit gutut sa kirod harohot tumano do po kitab Amsal nga isuangga o gumuboros pasti ada pelanggaran. Jadi sa kirod isuangga kinapagyampayan dati harohit kasinduo lagi nawo hari kontok do kayo te ka hari gaso dit katumboyo irin po mantada kolomokon ku siyo do kayo tumbayan ko ongosan ngay kuno bo hino ko no hom kapiruba to kakagudot kaswaban na swab